Abusia ya mwachi ya mwaha ya mwakwa babio Ghana television eso eni audience ya bomoden first time ya wahia dia bomoden se obe subscribe obe follow obe comment na wa share na abusia no so atimi aye kase na wofoforo so atimi anya bi ahwe enti ya bede asira kase pa na be ma ya boafo abena bi no mtimi boy na chido ma ya glitter and glow cosmetics sanso na general organic foods and Kinaata herbal center audience ya bomoden sire nku papa didiye na afi ko na kwaji wa pomden hwehwe mu nyina afafiri Kinaata herbal center fo akache na bibia enkoso kama emfa ema kai na hye nso se medin ameje so mede nana K Jesse Abrantie your humble pilot ebusie na Abrantie ba ko Charles ni ama mensa Shatta wale wo be se Mr no nonsense man gbe na abu one don na chese din de ka se ye kan de a eye bebre na ebusie wonim se Shatta wale ko UK no ye say woni wo ba foforo akwa akonyin se ya Shatta wale deny say se bi sa akora ne so bo na wo ba akro de bo no wonim ho hwe ya body awram na busia ka me ho na yentimi ena ne ye ho sima wati ase afa ye ba ye ba body awram na ye busia se aso eye hwanya Shatta wale second born na se ne ba foforo side chick bi free na ba beto abusia ma ena ne ye ho sima afa ye ba ye ba body awram se bi mo ankasa ye ba sisi a me wo London baby am wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroqueen no asay kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama se de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wa na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a bibia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kra de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusu ya Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow oyiwa ebusia yes am akwa babio se first time me we share there na best se bomode subscribe follow comment na share efa ema ye se na be ya abri nyina ye latest update no wonso wonsa ebetimi akan bi na busuya Charles ni ama mensa na nsia na nyedi hwadanse se okokopie mu ewo UK in the name of akwaji abasobode kese ba kon e de aba oba ye mpo na ne nsem a woka ebi kura mpo ne se wo se akwaji eye 80,000 pounds a che se eba be ye ensem bebre na no kura no nanchen ababa wa ba kon so no so ye frɛ no Ohenmaa kire mu a wo se Shatta wale sebi wone ne nyam wa che no ene na nyam enti Shatta wale we come and look for your son bra ba hwehwe wo ba no na ababa we Ghana TV ya boba na ebusa se ensem a sebi wo kan no kura be ene wo mu oba sebi oman Ghana mu no ye wo mra ensem bi wo no se okay kaka na ensisi su yi a da chi bia no ahwe betimi de wakwa kodja mra de frisi oman Ghana mu no ye wo right ahudo bebre ana wo be wo se ni din de Ohenmaa wo se afi 2022 e wo man Ghana mu ha se ya Shatta yobi opani die
what to kwan obese internet ya ana wode Shatta edididi nkoma omo ekokohia no no aka se de na adwuma wo ye de wo se won fancy efisi empani kura de ka aka de ato se ensa anya adwuma no enidi na adwuma wo ye pass le queen no aka se wo hwe oba no wo kasa na Ohenmaa na waka se otum se ne yiu wo ye Ohenmaa wo mpa so wampa wo ye Ohenmaa wo mpem wampa na je se wo se Shatta ne kekan ya ana mo fi tina mo Shatta wale Range Rover ma one Shatta kokodi akatim akapen agrebia enkonko wiase nyinsen baaye wose wa bo Shatta wale from afi 2022 wa twena Shatta chema wose media kom na de mi o metua oka na maba bedi bi ntin mesrew sansensem ya wo kan menim ho hwe abrantie nso ababa we wa Ohenmaa se wo kiremu a wo de asemi akọ amomako akọ DNA test approve say sebi akoda ne ye Shatta wale eba Shatta nso tirema wo se sema sa wo ba Ohenmaa kan no kure biara enim no de our time for the business, our time for the musical career, our time to make money, we need time for DNA. Na busuya seni ensem ni si foforo no aye tese wo tena se dwene ho a wonte ase wo dwene wo tena se nsonso a wo dwene ho ba bia wo te ase nsonso a won dwene ho na busuya yenko na so fa woni ene waso ko ne koku tie bi yenko nkohwe bi emfamra sisi a ya ba sisi a Ati se insuo hwe wa hwe wo abusuan yi obese samoy aduane wonya de won sa tum se kim wo ye dai wo bedi enti abusuan kam ho na mfa se da kase emfa ma ya boafo abe na ado nyina no mo timi abo yan chi do ma ya Glitter and Glow Cosmetics sanso na tina Teteba Center General Organic Foods abusuan de ensesere nko papa didie wati ase na ko ju apom de hwehwe mu nyina afafi wo mo akache na bibia entimi enkoso kama nti o yunso yo obi a wo je be ma ota nyenyenye mo wajeje wonu ma bomoden kona kwaje wade na daachi eso aba elfa so ede ama I remain your humble pilot Nana K Jesse Abrantia. This is the flight, so keep watching. Once subscribe ya mesre wose bomoden subscribe, follow, comment all social media handles J Ghana Television. Asrebio enko emfa emma me producers on duty oba fia so na Edmond Opoku search for Kingberg media me jesu bio me Nana K Jesse Abrantia. Have a wonderful good morning, good afternoon, and good evening. Baby, I'll share the free piano. Because I say, copy me say no dear she mo bio no. Macrao. Oh, Doc. Yes, and you want Doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said you are turn your man. No, say the young cook. So your stomach was up, said the young husband, so I become. But then, crying, meaning said if you are forcing I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac, and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything I take to Mac. I'm on my free. Tinatet malake, eyema ubi awanya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyema ubi awanya heartburn, indigestion. Ena ni yem eyeneya. Tinatet Tr0uble, FDA ahwehwe magia tum se eye.